27 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, дар шаҳри Душанбе бинои нави маъмурӣ ва таълимии Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзодаро ифтитоҳ карданд. иттилоъ дода шуд, ки иншооти нави маъмурӣ ва таълимии донишкада аз 3 бинои 5 ошёна ва таҳхона иборат мебошад. иншооти таълимӣ барои 1500 нафар лоиҳабандӣ шудааст. бинои мазкур дорои 41 синфхона, 4 толори машғулиятҳои назариявӣ барои 140 нафар, маҷлисгоҳ бо 120 ҷойи нишаст, китобхонаи электронӣ, китобхона бо адабиёти таълимӣ ва забономӯзӣ, 47 ҳуҷраи кории устодон ва таҳхона барои бойгонӣ мебошад. толори варзишии донишкада пурра аз таъмири асосӣ бароварда шудааст. дар донишкада 2 синфхонаи лингафонӣ, 9 синфхонаи компютерӣ муҷаҳҳаз бо технологияи муосир, китобхонаи электронӣ бо 50 ҷойи нишаст, толори фарҳангӣ бо 235 ҷой мавҷуд буда, раванди таълим пурра бо истифода аз тахтаҳои электронӣ ва проекторҳо сурат мегирад. ҳоло дар донишкада 404 компютер ба шабакаи ҷаҳонии интернет пайваст буда, барои истифодаи ҳайати профессорону омӯзгорон ва донишҷӯён дастрас мебошад. бо мақсади татбиқи ҳадафҳои 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф, солҳои 2020-2040 дар донишкада имконоти фарох муҳайё мебошад. биноҳои нав бо тарҳи зебову замонавӣ ва мувофиқ ба стандарти байналмилалии таълим бунёд шуда, бо тамоми ашёи зарурии илмомӯзӣ муҷаҳҳаз аст. фармоишгар муассисаи давлатии дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва пудратчиён ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуди Нури Ҳамадон сохтмони мукаммал ва касб мебошад. лоиҳаи иншооти сохтмони бинои иловагии таълимии Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода аз тарафи ҷамъияти саҳомии кушодаи Пилҷ Сании Осп таҳия карда шуда, корҳои сохтмонӣ аз соли 2019 оғоз гардида буд. дар бинои нави донишкада сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо шароити таълим, илму забономӯзӣ, ки бо тамоми технологияи нави компютерӣ муҷаҳҳаз мебошад, шинос шуданд. бинои қаблии донишкада аз 4 бинои таълимии 3 ошёна, 62 синфхонаи таълимӣ бо 2294 ҷойи нишаст дар як баст иборат буд. ёдовар мешавем, ки 3 августи соли 2006 сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кӯчаи Маяковскии шаҳри Душанбе хобгоҳи муассисаро баъд аз таъмири асосӣ барои духтарони бо квотаи президентӣ дар Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода таҳсилкунанда ба истифода доданд. хобгоҳ 6 ошёна буда, дорои 269 ҳуҷра ва 636 ҷойи хоб мебошад. президенти мамлакат бо шароити муосири донишомӯзӣ дар донишкада шинос шуда, ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд доданд. бинои таълимӣ бо шабакаи обрасонӣ ва гармидиҳӣ таъмин гардида, барои равшаннамоӣ ва чароғонкунии шабонаи ҳудуди бино чароғакҳо насб шудааст. баҳри ободу зебо гардондани ҳудуди бино майдони 1800 метри мураббаъ сабзкорӣ карда шудааст. бояд гуфт, ки донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода соли 1979 ҳамчун донишкадаи омӯзгории забон ва адабиёти руси Тоҷикистон таъсис ёфт. бори аввал ба донишкада донишҷӯён соли 1980 қабул гардиданд, ки шумораи онҳо 525 нафарро ташкил медод. бо шарофати истиқлоли давлатӣ шумораи донишҷӯён рӯз аз рӯз боло рафта истода, айни ҳол ба 5100 нафар расидааст. ин шумора нисбат ба солҳои аввали таъсисёбӣ 10 баробар афзудааст. дар донишкада солҳои аввали фаъолият мутахассисон танҳо дар самти ихтисосҳои факултети филологияи рус омода мегардиданд. баъдтар солҳои 2000 дар доираи 3 факултет филологияи рус, забонҳои шарқ ва забонҳои романиву германӣ ва 10 солаи охир дар доираи 5 факултети зерин филологияи тоҷик, филологияи рус, забони англисӣ, забонҳои осиё, забонҳои аврупо, шуъбаи таҳсилоти фославӣ ва 31 ихтисос мутахассисон
از روی 11 زبان در سمت‌های آموزگاری، ترجمانی و زبانشناسی در زمینه بکالوریات آماده کرده می‌شوند. در شعبه روزانه و در شعبه تحصیلات فاصلوی 1796 نفر دانشجو از جمله 1560 نفر دختر و در مجموع 4999 نفر دانشجو از جمله 3573 نفر دختر به تحصیل فرا گرفته شدند. از شماره عمومی دانشجویان 202 نفر طبق کوتای پرزیدنتی تحصیل می‌نمایند. در دوران صاحب استقلالی 12217 نفر دانشجو دانشکده را با کسب‌های آموزگاری، ترجمانی و زبانشناسی ختم نمودند. علاوه بر این در دانشکده شعبه آماده‌کنی کادرهای علمی و پداگوژی تأسیس داده شد که حالا 5 اختصاص در زمینه ماجستراتورا و 5 اختصاص در زمینه دکتر از روی اختصاصی PhD متخصصان را در سمت‌های آموزگاری، زبانشناسی و ترجمانی آماده می‌نماید. الحال در شعبه آماده‌کنی کادرهای علمی پداگوژی 80 نفر ماجستراند و 35 نفر دکتر از روی اختصاصی PhD به تحصیل فرا گرفته شده است. در دانشکده 434 نفر فعالیت می‌نمایند که اکثر آنها را هیئت راهبری کننده و پروفسوران و آموزگاران اساسی تشکیل می‌دهند. از شماره عمومی کارمندان و آموزگاران اساسی دانشکده 80 نفرشان استادان دارای درجه علمی، 10 نفر دکتر علم و 70 نفر نامزدهای علم باشند. در 5 سال اخیر در شوراهای دیسرتاسیونی وطنی و خارجی از هیئت آموزگاران دانشکده 37 نفر رساله نامزدی و 4 نفر رساله دکتری حمایت نمودند. تهیه و به نشر رساندن کتاب‌های درسی، دستورهای تعلیمی و تعلیمی متدی از جانب هیئت پروفسوران و آموزگاران دانشکده همه ساله برآمده شده است. استادان دانشکده تنها در 5 سال اخیر 130 نامگوی دستور تعلیمی و متدی را تهیه و به چاپ رساندند که برای بلند برداشتن سطح سویه دانش دانشجویان مساعدت کرده است. اقدام و تدبیرهای بی‌نظیر پیشوای ملت در تمام ساحه‌های حیات اقتصادی و اجتماعی، سیاست و معارف و علم کشور بر علا دیده می‌شود. رئیست دانشکده دولتی زبان‌های تاجیکستان به نام ساتیم اولوغزاده در پس منظر این اقدام و تدبیرهای سازنده و بنیادکار سرور خردمند و صلح‌پرور منتظم کنفرانس‌های سطح بلند جمهوری و بین‌المللی برپا می‌نماید. از جمله در 10 سال اخیر 14 کنفرانس بین‌المللی، 32 کنفرانس جمهوری و 72 کنفرانس دانشکده‌ای با نشر مقالات در نشریه‌های داخلی و خارج کشور دایر نموده است. علاوه بر این جهت معرفی ملت صاحب تمدن تاجیک در سطح بین‌المللی، کتاب بی‌نظیر پیشوای معظم ملت زبان ملت هستی ملت را دانشکده با 3 زبان خارجی روسی، انگلیسی و چینی ترجمه و به طبع رسانده است. دانشکده با بیش از 52 مؤسسه و تشکیلات‌های خارجی همکاری بسیار جبهه برآ مانده است که در پیشرفت و انکشاف همه‌جانبه دانشکده مساعدت خواهند کرد. 423 نفر دانشجویان دانشکده به کشورهای خارج برای ادامه تحصیل سفربر کرده شدند. همزمان در این دوره شهروندان کشورهای خارجی دور و نزدیک نیز در زمینه‌های بکالوریات، ماجستراتورا، اسپیرانتورا و کورس‌های کوتاه مدت زبان آموزی دانشکده به حیث دانشجو، اسپیرانت و شنونده به تحصیل فرا گرفته شدند که شماره عمومی آنها به 2696 نفر می‌رسد. علاوه بر این جهت بلند برداشتن سویه دانش زباندانی دانشجویان دانشکده از 21 کشور آموزگاران صاحب زبان برای کار و فعالیت به دانشکده جلب گردیدند که 213 نفر را تشکیل می‌دهند.